Tarih, dünya tarihi, ençi milletlerini, halklarını, krallarını tarihi. Ol burun zamandan kelgen allay bir şarttı. Bugün tarihini sünden aytırık biz. Bizni kesi bizni halkımızını, milletimizni tarihini. Filosofiya ilmularını kandidatı Jangur Azlanı Muhammad'la. Muhammad, hoş gel. Sağ bolunuz. Bugünlükte Respublikabızны kuralğanına 100 yıl jete keletті, anımla baylamlı berüdü. Respublika bir bolğun çunga deri, alanı halklarını kesilerini yaşaulары bolğandı, baylamlıkları bolğandı. Sonra birge baylamlık jürtkenlerine göre aynı jolları da bolğandı. Kuruda alamat tap bolup turgan dep aytkanda kıyındı bolsa da ala barысы da tarihta belgili şartlarla қалай кезүүле болғанла, kimle болғандыла, o кезүүнү жигитлери. Бүгүнлүктө мен кесим күрөшкен тема ол бизни Шымал Кавказдын bu орта республикаларында орта өмүрлөдө эмда бери 20-чы өмүргедери болгон ишле ала архив кагытлада, архив шартлада қалай көрүнөдүле, қалай ачыкланадыла аны тинтүү, эмда халкланы арасында болгон түрлүү ишлеге карау, кесибизни энчи эллерибизни тарыхларын белгилишче эн эллерин саны 200-ге жуук болгонду тарыхта айтылган уак эллени, улуу эллени бүгүнгө дер санасак, бул малкар халк жашаган. Бүгүн куралуунда халкыбызны айнуу жолунда көчкүнчүлүк деген шарт, көчкүнчүлүк деген иш, ол не мағына бергенде, халкны жайылууна не себеплик эткенди деп аны сүндөн айтырган. Ол 44-чү жылда көчкүнчүлүк гай, ары дери шартлан айтаса да. Хау, орта өмүрлөдөн башлап, бир жаны була түздөн тауга келүү болгонду, артта тауда халктын саны көп болуп барган сайын, таудан энишке түзде түзеллеге көчүү шартла болгонла да аны сүннөн. Бүттүү тарих ол архив кагытла була, архив шартла була ачыкланырга мадары жок. Тунек дегенде биздин архивлерибиз жазуубуз кеч куралган себеплигинен архивлердин саны ала 18-чи өмүрдүн акырынан башлап бүгүнгө дер алай келедиле. Ар дерде эни жазуу болгон да араб тилде жазуулар түбейдиле, ташта этилинген, кесин заманда агачта да жазыла болор эди. Эми агач бу саатка дер сакланмаганды. Орто өмүрлөдө ол дегеним 15-16-чы өмүрлөдө ол түбүнөн Мажардан, Кырымдан, Бораган деген жерлерден bu saattағы белгili болған тауби тұқымланы, улы аталары, бабалары бірі кесіле келгенде, бір қарындашы бұла келгенде, башқасы бір жиын бұла келгенде да мында кесібіздің тау халық бұла да сора алу беруді болып қатышып кеткенде заман бұла деп, енді алай фольклор айтылула бардыла. Алай енді бүгінлікте аланы неллей бірге дері керті bo'retті, ақалай уа құралған bo'ret ол хабарлан деп, алай чеклеген қиынды. Нектесең, енді ол жазылып қалмас ол шарт. Ол zaman бұлағын үстіне қошылу баратта, сор ол ортасында чегуа бұзылып еріп кетеді. Енді қалай алай болса да бүгінлікте малқар жанынан айтып башласақ, малқарда ол белгілі бей тұқымла абайлары, айдаболлары, шахаллары, жанхотлары, боташлары деп ол тұқымланы улаталары ала балқар басият дүгер бадинат деп ала эки карындаштан жайылганча ала айтылынады. Сорандан бери келсек, алада түзден келгенделе деп Таурухка көрө алайды. Сора энчирек турган ол тұқымланын içinde ала холамда шакмаллары, бызыңында сүйүнчлери. Андан sonra чегемге келсек, чегемде энди талай тұқым барды, ала баразбилары, келеметлері, малқаруқлары. Алада түзден келіп, анда рачқаулар деген алғыңы биле біле ұрышқа қалып, алаң қырып, биліктің кесілерін алған аллай іш болғанды. Сора басқан аузында да белгілісіше орыз билері алауа сүйіншілерден айырылып, атаулы болып, алай құралғанды.
Ayta kelgende Karaçay bir tukumla alada biz bu jerin adamı tüyübüz. Bulay kelip mında bilik alıp o bilikni karubla, küçüple bir jerde uruşla, tüyüşle de uçlaganbız dep alaytılnadı. Mında bu kesibizini halkla katışı ben assimilyatsiya bolup sonra 18. 19. ömürlüge 15-den 19. ömürüne alına deri ala mında katışkandıla bu halkla bir bolgandıla sonra belgilisiçe ol Aksak Temir kelip ketkenden sonra mında alan halkın sаны bek az bolgandı. Ol 14-cü 14-cü ömürünü ömür. axırı bolat. Ahırı, ha. Sonra ala ise bu kelgen bu bir tukumla ala ol Aksak Temir'den sonra kelip tebiregenle beri halkına bek karısız, bek amalsız sanı da az bolup sonra belgilisiçe endi tavruqlarda aytılınadı. Birinci emine, ikinci emine, üçüncü emine dep ol kıyına uğrularda kelip halkını kırıp tüzdüğü de tavda da halk bek az bolgan edi. Qarallık bolgan kezu bolganda ol Tüzdü. Bulayda krallık bolup alan halkını hayt degen zamanı alan halkını kesini krallığı, kesini halkına ençi korular oğu jeri çegide bolgan Allah zamanına kelgende ol beri. Sonra belgilisiçe alallah İslam dinini alarga boysunmağındılar. Sonra o zaman da Aksak Temir niyet etip kırırga dep begu atkanda o saatta. Men bir de sağıştı etemi, bulay alıp karasan bizni halkыбыз ol künden başlasan 14-cü ömürün ahırından sağasa. Ortada mından karı zamanı biz bulmanitterge bolluktu. San bula da, jamavat işe katışı bula da, ne bile da. Bek kıyın kuralı bolgandı milletke жаңыдан ol kırılıdan sonra. Bizni jerlerimizde ol kezude han degen ol darajаны tutkan raçkavlar bolgandılar da. Ondan sonra bu töbenden kelgenleri milletini karısız bolgandan sonra ala bu tili da jaşau turmuşu da bolgan halkka kelip tilini de kalay aldılar. Allah bir sağışla da bolallar da. Dağı da bula aynulu жерден kelip sözçüne milletini halkını karısız kezuünde jaşauunu alga atlatırga sebepli etken Allah insanla bolup o sebepten de çıkan mı bolurla birlikке dep Allah bir oyumda çıkadı. Endi bulayda sen aytkan şartlarını bir talay bula tarihta ola kıldadı. O til degenine aytayım, o tübünden kelgelle Kırım'dan bolsun, Boragan'dan bolsun, o Sunja suyunun boyundan kelgelle bolsun. Endi belgilisiçe o zamanda ol altın orada deyibizde emayınıgan kral tilleri ol Türk tili bolgandı. Endi bugünlükte okunçağda biz söz için Tatar tilini, Kırım Tatar tilini, Nugay tilini bizge tilmanç gerek tüyüldü. Bek ustanlayız. Habar aytırık biz. Sağış etsegizde 400 жыл мындан алға ол бүтінде жуық еді. Sonra ол айтқанынша олар çıqауаны қырған ол адамлада sonra bu Malkarda kelip birlikке toqtaşkan basiyatını tuduqlarda ana adamlarda ot batılgan Allah endi ol birinci halde işlengen Allah Kremnivi. Allah uşkoqlar bar etdi. Ben tavruqta aytılnadı. Ol aytqanlığım endi alanga qorqarı bu amda qorqutup da etken bolmazlar. Sen aytqança bulay endi bu tavda turgan adamlar ne bolsa da bulay ençi turup alan aynıları bir kesek toxtaşarak bolganda o saatta da endi bu saatta çalay har ne de bir kibik dünyaga jayılıp barmaganda. Sonra ala bir жаңы etinule, жаңы şartla jer işlew bilen bolsun, o ise jamaatını koruulao bilen bolsun, ala bir жаңы jatla körgüzüp neyse de adamlarını ızlarından tiz algan etkendile. Ansı quru tübünden 10 adam kelip, 20 adam kelip de savda nemeni ağuzunu boysunduralıq tüyülle. Örüleşken de dünya başına alıp gelgen Aksak Demirge süyelgen etkendiler. O süyelgendile o saatta tau bile endi ol kollarında saut bolgan sebeple töwereklerinde ullu gitçe bolsa da sany bula sautlangan adamlar bolgan sebeple alanı tüzge çıgarga da bu tüzde bile baylamlık tutarga da alanı onlar köbrek bolgandı.
O sebepten algan bergen işlede kabartı bile bile, düger bile bile, noğay bile bile, tegey bile bile buların aralarında kanla juukluk tohtaştırılgandı. O belgili şarttı. Allah tarih belgili şartla Allah bugün bu göçede ama bizim arkifte de Şimal Osetiyanın arkifinde de Allah açıklanadı, Allah körünedili. Sonra birinci bilayete kelgende malkara uzun alsak anda görble çekte bolup en birinci malkardan ulurak elçik Temirkallar degen tukum bolgandı. Enne basiyatla baylamı tüyülle men bolat dep bolganda. Ol arada bolganda malkar bula dügörün arasında kesleri Temirkallar, Bikallar dep iki karındaştan jaratılgan tukumla bolgandılar. Ada bir tukumla sanalganlar malkarda. Alay abaylar bula, şahallar bula, juukluk jürütüyelle, alay kamla wa bir tüyülelle. Daraja bula degenlik. Daraja bula bile bolganla, kamla bir tüyülelle. Sonra ala 19. ömürde ol şart açılınады. Anın içinde bir 20'ga juuq üyrde jaşagandı, turgandı alanda. Andan sonra mısakalar degen tukum mısakada belgilisiçe tamırı tüzden kelip toxtagandı. Birinci Kaşkatau'da artta malkara kelip, Kaşkatau tüyresinde mısakany keşenesi de ballı keşene de belgili bolgan. Suratı okuna bardan saklangan suratı. Kaşkatau elin tüyresinde. Sonra mısakalar da Doğuat degen jerde ağada ençi el kurap keslerin adamlar bulanda yaşap turganlar. Düz ma bu 30. жылдан ahırlarına 40. жылдан allarına der anda elçik bolgandı. Ol malkarga жеткенче beri sol janına kirip tavla başında. O sol janına kirip map saattaga oğarı çirik kölle degen jerden biraz arlak barıp endi saatta malkar eline jerde alayım. Anda ol mısakalan ellerini, ütüplerini saklanıptı. Artta mısakalar Doğuat'tan bu saattaga pısıgan su el tiresinde o zaman da Janxot kabak dep. Arda köçkenli anda da bir kavuma tavulları ornalışkandılar. Andan sonra ayta kelgende Janyuqlar dep tukum bolgan, Zılgölde yaşaganlar. O Janyuqların tarihleri de Beksiyeri de alada kesileri bile birge talay tukumunu da alıp alan tüzde jerleri bolgandı. Bu saatta sukan su bula, çerek su bir-birine koşulgan jerge deri 19. ömürünü alındı okunçağa da enşe köçüp birinci bu saattağı Töben Jemtağı tiresinde sunar janında Jankoy dep bardı. Alay Jankoy kabak dep taytalı, Jankoy dep taytalı. Anda Norçça aytkanda Junukovskaya seleniye bağay жазıyelli. Artta o jerge bir sürme gelli alıp köçüp ketkenli pısıgan su katında bu saattağı. Sonra pısıgan su ol ekelden kuralgandı. Janxot kabakla Janyuq kabaktan. Janyuq kabakta köbüsü tavula bolganla, barsı okulana tavula bolganla, Janxot kabakta kabartılla bolganla. Sonra ekel birge koşulup, andan sonra 19. ömürünü 60. жылдарынан sonra Janxotlanı eldep, endi Janxotovskaya seleniye dep atalay kelip turganda, ol vlast zamanda enne başkat, enne pısıgan su dep belgin çingederi. Ondan sonra ayta kelgende abaylar degen tukum bardı malkarda. Abaylar da beri tüzde hep saattağı jemtala bolgan jerde, Töben Jemtala, tamaklağa jetkin çingederi. Abaylarını keslerini ençi gitçi elçikleri bolgandı. Alay ol ençi bolup gitçezat turalmaydı, ana kayı bolsa da bir ulurak nemege administrativni единица koşup yelle de ana Töben Jemtala koşup yelle alka revolütsiyaga derdi. Alabla katışıp, sonra bızıngıdan da, xolamdan da eni şakmallar ençi el kuramanla men bilip, beri tüzge çıkıp, kabar tiresine çıkıp kuramanla el alay ala kesleri şakmallarda, suyunçlarda adamlar bula birge birleri Argudan'a, birleri bu saattağı Avuşger tiresine, Nartkala tiresine köp tukum andan köçüp 19. ömürde. Sonra akırın anda jamoatla katış bolup kalganlar. En tukumları turadı, tilleri türlengende, en 100-150 jıl andan da artık bolgandan beri. Emart'ta kim söyleşiydi, malkar tilde, tau tilde hep söyleşten, ulatam söyleşiydi deyip köbüsü aytadılar ol tukumlan adamları. Sonra andan arlağa ötsek, çegemde de sözcü malkar uklağında, kelemetlerinde, baraz bilağında, alanı barısında keslerini ençi gitçi elçikleri enne ol ulu çegemden dışına çıkıp jurtçukları bolgandı. Söz üçün mapsuatta bıllım katında malkarukların dadaşını
Alayda arxivte Xutar Balkarukovskiye balay tübeydi. Çegemni jeri Quru Çegem tarında bolmagandı. Çegemni jeri Baxsan auzunda bolgandı. Talay jeri bolgandı. Söýüç mat Tırnauzny koydu el jurtga derdi. Çegemlen jerler bolgandı. Ala söýüç oz biler bula Baxsançylar bula bir kesek alayda qozgalular da bolup aralarında dawlaşlar da bolup da turganlar bir zamanda. Bir kezude. Saatdağı bıllım el. Ol alın ozarıqlar dep çegemgine administrasiyasına boysunma jerle bolganlar. Anda kelimetlerinde malqarıqlanda baraz bilende barsında keslerini, jurtları, adamları mallara qaragan enne o zamanda zamanına göre enne kulları da bolup enne bir kesim malla kütüp aylanmaganda ol anlaşıňa şartdı da. Allay seyir şartla bolganlar. Enne ayta kelgende bizni malqar halkını tukumları bu 50 qurawla jurtla qurawla quru beri tüzgüye qabartıbla baylamla jerlege qabartılabla baylamla 50'ge kelip de qaçıp qalmagallay. Andan ары söýüç Kafkaz uruş bargan zamanda qabartıda köp tukumla, bir tukumla, özden tukumla Orusla qaja oturabız dep Orus administrasiyanın allarında betlerin ters janında körgüzgendiler. En ters degenim, eni biz bugünlükten ters düzdegen, o zaman daha tüzetebіз de betiyel. O sebepten Orus administrasiya beri kerek kelgen sayın, ol qaja oturgan tukumla, elleri bile, keslerin adamları bile, özdülleri bile, kulları bile birge, kimi Dağıstan janını, kime mabsuatta eni bu Adıge'ye bolgan janına, Karaçay Çirkesiye bolgan janına, eni Zakubanyaga qaçara küreşkendiler. Alansan da o men başlayıp kelgen janı yuqlar da bolganlar. Ala bir kezude malqarda adamlar okunçaga da bunda tübünde janı yuqlan ellerinde adamlar bir bolup korkup endi bizge Orusla kelseli dert jettirile dep qaçıp Adıge'ye da Xodüz degen el bardı. Arder jetkendiler. Anda talay jıl turup suartta administrasiyan keçkillik dilep endi bullay işlege qaçışırıq tüyülbüz. Bullay qozgalullaga sebepli geterik tüyülbüz. Sautla da adamla da boğuşuruk tüyülbüz dep. Sonra bir talay beri qaytkandı ol tukumdan. Bir talay oğa korkup Türkiye emigrasiya qaçıp ketkenli. Ma ol suatta bugünlükte Xodüz degen elde Adıge'ye da janı yuq qabaq dep. Ençi mikrorayonçuğu bardı. Sonra janı yuqlan töppe dep de. Allay jeret da bardı. Ol barısı da mamından ketken, ol men aytkan başında töbe malqarda zılgı elde yaşagan janı yuqlanı, uçqulları, alanı, tukumları jayılıp, malay jer-jerde ızla koyup, bugünlükte men bir ençi berüdü ansütününde aytarga süyeme, Türk'te okunçaga da allay elçik keslerini, ençi elçikleri, ençi allay qabaqları kurap, ala jaşap turganlanda. Janı yuqları. Anda okuma kalganda o açık. Barısı ama bir gitçe tukum, endi sallar köp bolmaganda alany. Ol me aytkan ellede, ala barısı da jaşap turmaydılar. Belgilisiçe 22-nji, 4-nji, 5-nji, 28-nji жылларда Sovet vlast bu bile bile qajaw işini bardırama dep Malqar okrugdan barısında 1922'den başlap 28-nji, 30-nji жылга kadar o qazawatını bardırgandı. Qazawat degenim endi söýüç çegem auzunda Malqar uklan jurtların buzgandılar. Ençi rasporejение bolup Sovet vlasttan Gestentide qır degen jerde kelimetlen jurtların oydurgandılar. Anga köre baraz bilen jurtların oydurgandılar. Nemede Doğuat'ta Mısakalanı jurtların oydurgandılar. Ellerinde adamların çaçkandılar, ketergendiler. Alay bu bile baylamı bütü jerlede kurmal qarda vay qabartıda da ol qabartı bilende tüz alay etkendiler. Alanı Arseyge kuup, kimi Sibir janına, kimi qaçıp bolup da Gürcüde, Azerbaycanda, Oltuyerede buğup jalların alay basaklarga düşkönde. Respublikanın içinde bir tukumlardan kalganı yürülen salların bir-eki dep bir kolba sanıp boşarga boldu. Kimni koygandılar? Öksüz kalgan bir talay biç kalgandı, kart bolup, endi bunu köçürüp aylanganda, nem bagına degenden bir kavim adam kalgandı. Sözüçü
bizni belgili tarihçimiz, dokumentalist Temukkulani Borisni Spetsperesilensi degan kitabına qarasan, o kadar tuqumdan 9'un yürü жоғады малқарны ellerinde қалған. Sonra arttağı 1944 жылда малқар халқыны Орта Азия бла Қазақстанға көчіргенде, ол бүттеу әніп сағаттағы Союзда чачылып тұрған үйірлені би тұқымланы. Жаңыдан жиып, har жерден әнші властны көбет дала білейді кімне болған. Sonra Қазақстанға бла Орта Азияға шырылы жаңыдан. Халық о қадар жылдан sonra жаңыдан да бір болды десек, енді жарсу ішінісі біле бір болған жаңыдан. Қиылықта. Соранда енді ол бұқтыруча шарт түйілді, қиылық адам миллетini бір етеді. Белгілісіше адабиятны адамлары да, маданиятны адамлары да көп адам анда творческий құралулары, творчество жаңа бланда болғанда, анда миллетini, маданиятын, адабиятын алға тартқан адамланы құралу заманларыны алды. Әнне құру Азияда құралған деп, әнне айтсақ терс болдықты. Азияға дәрді құралып башлаған. Әндан айтқалығым бұл хапарны әнші ішінде бұлай мұрдоры дейім. Бұл көчкіншілік ішле, көчу ішле де миллетini içinde арт 400 жылны içinde болған ішле, ала халыққа көп қиылықта келтіргенлі, халқын санынан да кеткенді. Енді бүгінлікте қоншу халқыға қатышып, енді бірінші қоншулары біз қабарты халқыға қатышқанды, дүгерлі біле қатышқанды, тауартыны көпле кеткенділі, әбізе халқыға қатышқанды. Енді біздің халыққа да келгенді, құры бізден кетіп тұрманды. Бізге де қошылғанды. Миллет құралған заманда ол процессле тоқтамайдыла. Қошылғанда, кеткенде, қатышқанда ол барып тұрады. Қанда айниді аны қайырынан, қанда жаңырады, қан жаңырмаса, бір кетше жер ішінде алу бері болып тұрса, ол да көп қайыр келтірмес. Біздің миллеттен, біздің әз бұраллада жеті атаға дер сақланады. Енді аны айта келгенім дағыда бір башқа соруға келтіреді. Ақсақ Темір заманында. Бұл республикада бұл Бештау тересінен қарап келсең бері ол Kurganla төбелі. Бері келгелі туралла бері тамақлаға дер келелі. Тарла башланғанчы жерлігі. Ол миллетіне күчі да, қаруы да, қыраллығы да болған көріскен алай бір шарт болыр баям. Дағыдап саатта ескергенсе гүржіні тауартын. Гүржі біле о кез біледі қалай байламлықла, қалай шартла болғанла дағыда. Енді гүржі біле белгілісіше бізді халқыбыз, малқар халық не заманда да байламлық жүріту сен айтқан шартла. Алада енді тарихта болмасала қағытқа да түшмезелі, документлеге түшмезелі, анда да түшірмезелі, ол белгілі шартлалала. Енді жашырча. Енді кім біледі сөйіч ол санда 10 мин ме, 20 мин ме, біраз қошылған есе, қораған есе де, біз ән біле айтылыңан саны бек ұлысанды, сейреттірче санлалала. Бүгін 20 мин адамны атлас керін салған, бүгін оқынада. Sonra ol bek seyirlik şarttı. Endi ol Gürcünü arşivlerinde de alanı, kronikalarında da ozatlanı üstünün aytılınadı. Ol kuru bir jallı aytılınıp kalmaydı. Ermenilerin kronikalarında aytılınadı. Ol ezatlanı üstünün. Sonra endandan beri zuğukka kelip gelsege, endi belgelisizce bu 16. 17. ömürleden başlayıp millet bu tav avuzlarda begetilinip жаңыз бұл малланы күзлікке, қышылыққа түшіреміз деп болмаса, әллені көбісі оғары тау-тамақлаға жиылып, ауызлаға жиылып тұрғанды. Жанын сақлаған миллетке, анда санын сақлаған ол тыншты дегенде, ол табиғат болушқан етеді. Анда түздече ары түкенде түйе, бері түкенде жеттіре тұрмайды. Анда қаласы, анда тауға келген қиынды. Тау бүттеу кесі де қала болып қалады. Қала болып қалады. Sonra Düzdama beri bu bizni Orusla beri kirgenden sonra administrasiyalı kuralgan zamanına derdi. O zamanda da belgilisice bu Tüzble tağının ortasında jolla
arba жүрүчү жолда болмаган себепле көбүсүндө сатууда, алууда күржүлө бардырылганды. Тау артына өткөн энни ıfчыкла ала бүгүн бүгөчө белгили деле энни адамlar өттүрмөйле. Карабузда да болгон. Карабузда да кесини энчи өтүү болгонду. Ары жагында алада биздин халкыбыздын уста билгендиле. Малкарлан энчи билгендиле, холан бызыңын энчи билгендиле, чегемни энчи билгендиле, баксанны, карачайны энчи билгендиле, байламлык тутулганды. Alganda bolgandı, bergende bolgandı. Köpüsünde satı aluu işle bile adamla birbirleriyle bayramlı bolgandı. Sonra köp tukumla da sözcü bizde de bardılar. Tukumla andını beri tüken bizdi. Anda tukumla da köptü. Ebzede malkarı canından berkelgen bizde. Bundan arı mal sürüp, cünden etilgen, kizden etilgen, çepken soğup anı eltip, bek ulu satı aluu abiyomla bolgandılar. Sonra enne adamla birbirlerine barsala, birbirlerine kelsele, konak baylık tutuda, egeçlik, karındaşlık tutuda, kan egeçlik, karındaşlık, juukluk tutkanda ol bek arzamallığa deri, millet bundan köçüp ketkinçinge deri, ol bolgandı. Alay anayta kelgende bulayda kuru igizatlan üstüne aytmanla bir kesek, o sarık şartında aytırga da boluk bor. Arabızda bolgan işini söz için Malkar halk tuğan jerinden, jurtundan köçürülgenden sonra jer boş duralmaydı. Jerin üstünde boş durgan jeri bir niyetle hayırlanıp da bireydi. Respublikanı bölüp Tavcanın bütün de bek mapsuatta Elbursa rayonu köbüsü ol Gürcüge berilgen edi. O belgili şarttı. Çege mapsuattağı baksan elini ortasında gelgen su bula ambla sanlı bedi ol. Kırtık sunu üsü bile bir tübcanı kabartay sırgı köçkün edi. Başşanıva ola Gürcüge köçkün edi. Sonra anayt kallığım enni adam kesini tarihi bile baylamlı bolmasa, kesini ata babası bile baylamlı bolmasa, bulay bir kesek suğurak boladı ol tarih şartlağa, tarih eskertmelege. O zaman da ma bu Elbrus janında en suattağı tegenekli bolsun, Elbrusel bolsun, oğarı baksan bolsun, ol anda ebzele yaşap turgandıla, sonra ol sıntaşlanı uatıp, ayak tüpküye tapkalağa, fundamentlege nelege ağırda salıp, Allah bir zamanda bolgan da o zaman vlastta sebepli gete boğur edi. O kursun bulanı, tarihleri kesiler, sıntaşlar da yaban seninle sözcü etmeyiz bu işini, bu cumuşunu, bu sıysız işte eseli, alan iterikte bolmaz elle. Tüzalla işle Karaçay'da boğandılar. Malkar halk göçürülgenden sonra Respublikanın içinde bolgan kalkozla, elle, mülkle, pravительстваны ençi beyimi bile birsi olmunda kalgan kalkozlağa Çağçığızda en uruştan sonra butta da en 44. 5. yılla stroy materyal yok, ağaç yok, kıtlık, açlık, jaratığız açtan ölmeyek jaratayıqındı, boş kalgandı bu degençe en alay bekim etilingeydi. Milletin adamlar bulay olturgan жерден edemen köreme bay tersanla bozatlanı biz ketkenden sonra o uyulgandı taşıganla boşaganla halkın berkelerinden o kapar kalmagan edi. Ma bardı mülk sıraf boladı. Asraf bolmazça o aruştan sonra bütün kral karusuz edi. Kral ayağı üstüne turga kerek edi. O sebepten ma alay. Sağ ol da Kal Muhammed bek köp şartla aytılgandıla bugün alanı barısında jigine jettirgende kıyınıraktı. Anga bir gün bile jetşallıkta bolmak. Bundan ardatı verip sağ ol bugün baya kelip Жамауатқа хабар білдірген. Сыйлы Жамауат, жаш төлі бүтінді алайды да ес бұрығыз тарихы бізге, халқымызға, халық шығармашылыққа, озған күнлер бізге. Алай бұла тамбылағы күні бізді берекетлі болыр деп ол көзден қарайма мен, баям сізді аңа енші ес бұрысыз деп шанамын.